Levende talen papiaments ta organisa Buki ta conta. Was ik aardig van te zien. Nu belandt hij aan de dagen en wij nog bovendien. Was hij aardig om te zien. Nu belandt hij aan de dagen en wij nog bovendien. De nuevo entramos en Marina Maré. Hacia la casa que hay aquí de nada. Di klik riba e botão para abonar. Assina, pode quedar na altura de Buki ta conta. Buki ta conta tá iniciativa de levende talen papiaments. Tem um projeto aqui, nós talesa Buki na papiamento, de miana holandês também, canta e hasi outra atividade nan kumucha. Nós ta topa.